bigiye bitandukanye tubagezaho. Turi mu ijoro rya tariki 3 rishyira tariki 4 y'ukwezi kwa gatatu n'umwaka w'2026. Ni byinshi bitugaruye hano kugira ngo tuganire ku makuru agezweho kano kanya mu karere k'ibiyaga bigari. Tujya mu Rwanda, tukajya i Burundi, tukajya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse byaba ngombwa tukinjira Uganda n'ahandi hatandukanye. Hanyuma ntabwo ndi njyenyine hano, ndi kumwe na mugenzi wanjye. Reka mbasuhuze mbahe ikaze muri iki kiganiro tugiye kubanamo muri aka kanya. Ni amakuru ya politike, diplomasi hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ese byaba byifashe bite, byiriwe bite se no mu burasirazuba bwa hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, nubwo wahereye mu Rwanda ariko noneho tukamenya ngo no muri Kongo bimeze bite. Hanyuma tukambuka niyo giterwa inkingi iyo ngiyo ino ntambara ihanganishije Amerika ndetse na Iran. Kakavura wakabonye? Kavura nakabonye. Majwi kujya yumvikana biraza kudusaba kuvugira hejuru h'ukuntu tukayiganza, rwego rwo kugira ngo tuyiganze kabisa kugeza kuri ubu ngubu tuganze n'imbeho ihari hanze aha. Kuri ubu igihari ni kimwe, nuko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ibintu nakubwiye ngo ibintu byitwa agahenge abantu babyibagirwa. Guhagarika intambara agahenge ibyo abantu babisibe kugeza kuri ubu ngubu ntabwo bikihari, ahubwo intambara irimo iravuza ubuhuha ndetse irimo iratanga amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Kuri ubu ngubu muri Kivu hari imirwano ikomeye cyane isize agace ka Mikenke kigarurirwa na AFC M23 twirwaneho. Hanyuma muri Masisi ibintu FARDC bari kuyikorera ntabwo ari ibintu bisanzwe, ndetse n'abambari babo ni ibintu bibi cyane, ndetse ibice byinshi bya bice byose bari barafasha bo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, kuri ubu ngubu byamaze gusubirana na AFC M23. Ni ibice byo mu burengerazuba bwa hano mu by'ukuri Rubaya. Hanyuma ariko kandi amakuru akagaragaza yuko update hari tumaze iminsi tubabwira tuti FDLR kugeza kuri ubu ngubu ubutegetsi bwa Kinshasa na Gitega burimo kugerageza guhindura izina ry'uyu mutwe, hanyuma anako butangaza umuyobozi mushya ni Jean-Luc Habyarimana, uyu muhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda, ndetse kuri ubu update hari ngo yabagiye guhura na perezida w'u Bufaransa. Yo yakugezeho? Oya, ntabwo ni nakabimenye. Abakongomani nibo Kinshasa nibo bayi breakings bavuga ko uyu Jean-Luc agiye guhura na Emmanuel Macron. Yego. Bavuga bafite mugambi kira. Umugambi ari kurahari urazwi, ni umugambi wo gutera u Rwanda. Konzi ko RDF na iryamiye amajanjara. Nyine ubwo urabyumva nawe. Niba umuntu yemeje yuko ngagomba gufata guhirika ubutegetsi akabushyiraho ubwe biciye mu ntambara, ubwo biteguye no kuyirwana. So reka twita twinjira muri aya makuru mu buryo bwihutirwa cyane. Ni amakuru tugira ngo duhere Rumangabo. Kugeza kuri ubu ngubu bwa mbere na mbere yitwa General Sultan Makenga Emmanuel yongeye kugaragara mu ruhame nyuma yuko Lieutenant Colonel Wiringoma yiciwe mu Rubaya cyangwa se hafi yo mu Rubaya. Kugeza kuri ubu ngubu ibihuha bigakwira hose bivuga yuko uyu mugabo yaba yakomeretse, abandi bati yapfuye nawe. Bijyanye nuko byagaragaye yuko iki gitero cya drone kibasiye ahantu uyu mugabo nawe yari yari yahoranye na Lieutenant Colonel Wiringoma. Ariko amakuru twababwiye yizewe y'ubutasi akagaragaza yuko we hari yashize nk'amasaha 2 ahavuye iki gitero kibona kuhibasira. Noneho rero abantu b'Kinshasa cyane cyane bo mu butegetsi bwa Gitega na Kinshasa barwanya AFC M23 batangiye kuvuga bati uyu mugabo nawe yahaguye. Bati ntabwo ari we wenyine, ntabwo ari Wiringoma n'aba General Sultan Makenga bahaguye. Kugeza kuri ubu ngubu rero aragaragaye, dore video n'amashusho birimo kuva Rumangabo ku munsi w'ejo nibwo event yabaye, ariko amashusho cyangwa se amakuru bahisemo kuyasohora kano kanya tariki 3 turimo kwerekeza muri tariki 4 y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2026. General Sultan Makenga ari mu gikorwa hano Rumangabo cyo kwakira abo bita ngo ni Force Special. Reka manze nje kuri Lawrence Kanyuka mbasomere uko amaze gutangaza ano mashusho abiherekesha amagambo. N'amagambo arimo aravuga ati mu by'ukuri abasirikare badasanzwe Force Special Mobile
de l'armée révolutionnaire congolaise. Ni abasirikare badasanzwe utamenya ngo baherereye he, ariko iyi mobile yabaga irimo bakora nk'imirabyo. Baba bari basanzwemo, nta gisirikare kitagira abasirikare badasanzwe. Bari basanzwe bahari, bakaba ari igihumbi, ahubwo aba ni abashyashya 1518 tayari ku munsi w'ejo yamaze kugera gutera urumangabo hano, yamaze kubinjiza mu gisirikare cya AFC M23. Hanyuma ni umugabo uhavugiye amagambo agiye atandukanye, cyane cyane amagambo agaragaza yuko mu by'ukuri ubutegetsi bwa Kinshasa bagomba kugira gute kubukuraho kugera hehe, kugera Kinshasa. Bagiye gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa, yabisubiyemo. Nihoze mbona wumva ayo magambo ye ayavuga mu rurimi rw'igiswahili mu mutwera mu rurimi rw'igiswahili. Yavuze ubundi yavugaga ati muriteguye, murahari ko tugiye kugira gutya tukabohora iki gihugu cyacu, ko tugiye gukora itandukaniro riri hagati y'igisirikare duhanganye. Kira ni igisirikare kitagira ikinyabupfura, gihora gisahura cyangwa se kica cyangwa se ibyo bakora, ngira ngo murabizi. Twebwe rero turi igisirikare cy'umwuga kandi tugomba no kugaragaza itandukaniro riri hagati yacu nabo. Twebwe icyacu ni ukurinda abaturage no kurinda ibyabo. Yavugaga ati muriteguye, abandi nabo ati turiteguye, turahari rwose. Ikiriho cyo nuko uyu mugabo mu magambo yatangaje yasabye aba basirikari kuba bagomba kugaragaza itandukaniro riri hagati yabo nk'uko bamaze iminsi babitozwa, ndetse n'itandukaniro riri hagati n'ubutegetsi cyangwa se n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero ikiriho cyo mu butumwa yabahaye yabwiye ati ndabatumye mu ntumikire mu minsi iri imbere uko byagenda kose aba basirikari, kandi sibo gusurana byuka ko ku itariki 2 ngira ngo ni 2 Gashantare ni 8 ni ku 8 Gashantare. Naho urabyibuka ko hari abandi basirikare nabo basoje imyitozo, nabo uyu General Sultan Emmanuel Makenga yari yagiyeyo gukorotira iriya ceremony. Bivuze ngo rero abangaba baraza basanga bariye n'abandi babanje. Urugamba bariho ni urugamba rutoroshe rwo kubohora aba baturage ba hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari kurengana, by'umwihariko abanyamurenge cyangwa se n'abara mu bindi bice bigiye bitandukanye za Minembwe twahoze twumva hari kubera imirwano. Uranabyibuka cyangwa se wanabibonye nyuma y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma, abasirikari bamaze iminsi bari gukora ibishoboka byose mu buryo bwo kugaragaza ko nta cyuho kibarimo. Bamaze iminsi bari kwigarura ibice bigiye bitandukanye, ngira ngo urabikurikirana cyane, ibyo ngibyo urabibonye cyane. Ibi rero ni bigaragaza ko izi ngabo zifite gahunda yo kwerekeza Kinshasa nk'uko babivuga, kandi ngo ntibateze guhagarara. Mu magambo ye yavuze ati bari abaginga b'Kinshasa, bariya baginga, bariya bakurosha, ni bari kurosha ari amabandi. Kugeza kuri ubu ngubu bacise kedi tugiye kubakuraho, ese muriteguye tugende Kinshasa dukora akantu? Bati turiteguye. Kugeza kuri ubu ngubu rero amakuru agaragaza ko Kinshasa isi hinda umushitsi, cyangwa se isi ivuga iti karabaye noneho turashize ibi bintu, ko twari twizeye yuko wenda uwo mugabo ashobora kuba yaranakomeretse cyangwa se akaba yaranapfuye arazutse. Nabonye muri komentari ari kuvuga ngo noneho ngo ni umuzimu, kuko uyu mugabo ni ubwa mbere yongeye kugaragara ku byuma by'amashusho, ni ubwa mbere yigaragaje kuva nyine ziriya biriya bintu byose byavugwa mu by'ukuri, havugwa yuko gashobora kuba yishwe. Kuri ubu Kinshasa yose iyisigwa hasi irahwereye, nta kintu na kimwe gifite cyo gutangaza, ahubwo irabona yuko ibintu birimo kuyikomerana, kuko urabona ko umubare wo muri AFC aho kugira ngo icike intege uri kwiyongera. Ni ukuvuga ngo hagiye Lieutenant Colonel Wiringoma n'abandi nka 10 na bangahe, none haje abandi 2,000 ndetse hari n'abandi bagize gute baherutse kujyamo, hari n'abandi bazajyamo. Kandi ikindi ubyibuka impamvu ubundi twa tumenyera uko basohora umubare wo 10,000 cyangwa se 7, ariko impamvu ari 1,518 ni force speciale mobile, n'abasirikare badasanzwe. Aba rero akenshi abari bake beza, kuko ari amakuru mfite agaragaza ko abantu bari muri special force, ndakurahiye
umuntu umwe aba afite mu by'ukuri ubuhangange n'ubushobozi bwo kuba yakwararika nka batayo nk'eshatu ari uwumwe z'abandi basirikare basanzwe. ni ukwanga baba baratojwe babona imyitozo nyine yihariye, Yego. imyitozo idasanzwe kugeza kuri ubu ngubu, imyitozo ikomeye cyane. Hari umugabo nahoze numva arimo adutera story witwa Robert Mugabe avuga ati passing yo mu gisirikare, wenda tuvuge nk'abasirikare badasanzwe mu bisirikare bimwe na bimwe, avuga tanga urugero ku cyo mu Rwanda, ati bashobora kugutuma mu by'ukuri urupapuro runaka ruri mu biro by'umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Rwanda, bati genda uruzane, nicyo kintu nuruzana batagufasha hatabaye ikintu uraba upasinze, cyangwa undi bakagenda bakamunaga nko mu ishyamba ryo muri Israel bamupfutse amaso, nta kintu na kimwe atazi yari, ubwo bakavuga bati nitubona ugarutse hano bitarenze iki gihe iki n'iki uzaba upasinze, uzaba ubaye umusirikare. Kandi ngo barabikora. niyo haba ari hano mu Rwanda, niyo haba ari hano mu Rwanda utagiye muri Israel se bakujyanye bagupfutsa amaso kugira ngo bakagenda bakakujugunya kugira ngo uzamenye hano waturutse ko bigoyera, uzamenye icyerekezo. We arabimenya rero. Imyitozo, wumve urugero rw'imyitozo bahabwa. So reka rero duve kuri General Sultan Makenga wongeye kwigaragaza, mu by'ukuri bikaba bititije Kinshasa, ikaba iraye nabi niba ariko twabyita, ahubwo tunyarukira no ku kibuga cy'imirwano. Mw'abantu mwe ibintu ntabwo byoroshye na gatoya. Hari imirwano ivuza ubuhuha mw'abantu mwe imaze iminsi ibera muri Sud Kivu mu misozi miremire. Urahaza ahangaha za Masisi. Oya wikora ishyano, ntabwo ari Masisi ntabwo ari muri Sud Kivu, ni muri Nord Kivu. Yes, mu misozi miremire ni za Minembwe, karere ka Minembwe na za Fizi. Ni hose Fizi, Minembwe iri muri Fizi. Yego. Fizi ni teritwari. Ubwo urumva Minembwe ni nk'umurenge niba ariko twabyita cyangwa se. So kuri ubu ngubu rero amakuru akaba yamaze kwemeza yuko Mikenge yamaze kugira gute kongera kwisubizwa n'aba bo muri AFC M23 twirwaneho. Niyo makuru yamaze kugera gute, yamaze kugera hanze. Ibi ni amakuru yamaze kwemezwa 100%, ndetse ntabwo wabona uburyo yahakana kuko ni ibintu byamaze kwibonekeza. Wa mugani w'abarundi cyo ni ikirundi ngo ni ukwibonekeza. Mikenye kuri ubu ngubu biri mu maboko ya AFC M23 twirwaneho, ndetse amakuru akagaragaza ko si Mikenge gusa, ni Mikenge, Kanenge ndetse na Karongi. Hano nyuma y'imirwano itoroshye, ubutegetsi bwa Kinshasa burimo kujya bukoresha amadrone. Kandi ikintu gihari mu bijyanye n'intambara, drone ntabwo igufasha ko wafata ahantu. Icyo cyo ni ikintu kigomba kumenyekana. Ni ukwica gusa, ni ukwica wenda akagira gute, ariko drone siraza yokipa ahantu. Reka ntabwo yahokipa, urumva nka kwa kundi bashobora kubona bari nka hariya ikabatera ikicamo bamwe bikabavyora nyine ibintu nk'ibyo. Bari kujya bohereza drone bakajya abantu bashize bagerageza kwa advancinga ku butaka bagahura n'uruva gusenya, bagakocorwa mu buryo bubi cyane, bakabura inzira ibasubiza aho baturutse. Ubwo bari bazima, ubundi si ntari kuba ari imirambo. Hari kuba ari imirambo, ndetse ngiye kukubwira n'umusirikare ukomeye wapfuye muri iyi mirwano yo hano muri za Minembwe. Gusa muri za Minembwe harimo kuvuga urupfu rwa Colonel Joseph TP 00, niko bamwitaga, yitwaga 00. Colonel Joseph TP bitaga 00. Komanda. Uyu ni komanda wa axe ya Mikenge Minembwe. Yishwe, amakuru agaragaza ko bita sniper niwe wamukubise isasu ry'umutwe. Ubwonko buratara. Urumva, sniper niwe wamwangije cyane. Urumva, uyu yari komanda wa axe yose, ni komanda ukomeye cyane. Colonel. Yes. Ni umusirikare wo ku rwego rwo hejuru wa muntu. Colonel. Uyu nguyu yaba Colonel Fu. Uyu nguyu yarazira. Muri FARDC. Uyu nguyu yarazira ntuza Lieutenant Wiringoma. Ahubwo baraje babona ishyano. Colonel rwose yamaze guhura n'ibibazo bikomeza cyane. Tujya kuri Colonel.
Liyetona Koloneli hahita hakurikiyeho Koloneli Furu. ubu ni ubwaguye umugabo yasumbaga Liyetona yasumbaga Wiringoma Mu Koloneli mapeti ubwo ni Furu. uyu mugabo nawe arakomeye ni iki, ni igikuba cyacitse hari. ibaze ko nawe wari ukuriye nyine ibikorwa bya gisirikare muri iyo zone muri aka karere kose. kandi hari undi mperutse kubona n'ubundi nawe bagandaguye uretse ko ntari kubyibuka neza. uriya we yakoze video abivuguruza. uriya we kwari ukubeshya yarabihakanye ntabwo byari byo, ariko uyu nguyu ng'ibintu bamukoze ni ibintu bidasanzwe cyane, ni ibintu bibi cyane. ni za yayi noneho zari zabikoze ko nabona ku bwonko bwatarasera. iyi foto hari igihe bazana ifoto y'undi muntu umutwe, hari igihe bazana ifoto y'undi muntu yapfuye bakavuga ngo niwe kandi atari we, wenda ari uwo basa cyangwa se agize gute. So ngayo nguko rero niyo makuru ahari kugeza kano kanya, nicyo kintu twababwira kugeza kano kanya. Hanyuma tuzamuke twerekeza ahantu bita ngo ni hari ahantu hari hamaze iminsi habera imirwano Kibati hano wari kare tayari AFCM 23 irimo irahagundirira hafite naho, nyuma yo gufata utundi duce tugiye dutandukanye turimo Gatoyi, turimo Ruke, turimo mu by'ukuri henshi cyane muri Masisi bari bambuwe na AFC na coalition ya Kinshasa, ibice byose bamaze kubyisubiza. Ubona yuko no muri AFCM 23 baciye umurongo utukura, baravuga bati none tugiye kurwana kama mbaye. Kubera iki? Ubutegetsi bwa Kinshasa na muhuza wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ibi bintu bigaragara ko ari ku ruhande rwa Kongo. Niba bava ahantu mu rwego rwo kubahiriza amasezerano cyangwa se kugira ngo intambara ihoshe, wabonye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerutse gutangaza iti twebwe ibyo ntabwo tubikozwe, mwavuye Uvira yego ariko mwagumye mu nkengero, muracyari ku mipaka yegereye n'u Burundi. Nabyo byakoze ho u Rwanda rufatirwa ibihano, n'ubundi ntibyabuza yuko batanga ibihano. Urumva ko rero findi irutwa na sararuga, ariko niko bavuga aba bagabo. Ubwo ngewe sinzi niba bazongera kumva ngo Amerika ngo ivuze gutya ngo dohango ibiki. Yego wenda bishobora kubaho bakabyumvikana, ariko se kare byo uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga aherutse kubavuga ati ko M23 bavuye muri Uvira, ubutegetsi bwa Kinshasa bwakoze iki, ni igiki bwakoze kuri icyo kintu, amasezerano y'agahenge dufitanye cyangwa se bafitanye na M23 bakoze iki? Mutubwire byibuze ikintu bakoze. Ahubwo si bya bitero by'amadrone bimaze iminsi biri ku twari ubuzima bw'abasirikare ba M23. Bivuze ngo rero kuvuga ngo bazahura ngo bari kumva ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo isabye ngo Kongo hagomba ngo kuba agahenge ngo basubire inyuma, n'ubundi bazahura muri ibi bakomeze bagenda babica. Ariko iki nicyo gihe kuba Amerika ihugiye mu ntambara ya Iran, iki nicyo gihe cyo gukora icyo bagomba gukora. Yego. So gusa nuko nguko bimeze, nuko biteye kugeza kano kanya, ubwo tugutegereza tukareba uko biza kugenda. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntawe yagakwiriye kubitera n'ubwoba, cyane cyane inyeshyamba ntabwo zikwiriye guterwa ubwoba na Amerika. Inyeshyamba se ko zirwanira muntu za mu myobo, ariko AFCM 23 itagira n'ubugome, ubundi igira ubugome yajya mu myobo ikabyuka n'injoro ikarimari. Urumva? Oyabona igisirikare Umunyamerika se yayisanga mu mwobo, nawe ni umuntu nk'abandi, nawe bakamurima, nawe ni umuntu nk'abandi. Amerika se niyo yagiye itsindwa intambara nyinshi n'ibitero byinshi, ariko buriya za Vietnam isoni yahakuye. Buriya wasanga ikintu Amerika irambirijeho ari kiriya kirombe cya Rubaya, ari kirambirijeho Kisekedi yamwemereye, yarangiza noneho akavuga ati niba ari uko bimeze ndaza ngufashe dushiremo agatege noneho turebe ko twakwikorera ubucuruzi bwacu. AFCM 23 ariko babukorana nyine uranabizi ko kiri no mu maboko y'abikira kirombe, ariko Kisekedi we ntasha. Ahubwo Amerika yaravuze iti ko mbona ku rutonde rw'amabuye y'agaciro mpayemo naho AFCM 23 ifite hesha biragenda bite. Ubwo birasaba kubanza, ubwo kugira ngo dukorane bizasaba yuko ubanza kuhabakura kwigizaho zirenya. Ni nayo mpamvu uriya mugabo yatangije ibitero ati reka amafate mbone kuhatanga, none nabyo byamunaniye, ahubwo arimo agiye gutakaza n'ahandi. Ubufaransa ati mu ndwaneho. Ikintu cya mbere ngiye kukubwira wari kareta yari muyibagiro.
aragenda ajya no muri Angola ati naho rwose nyaboneka mu ndwaneho. None dore ibintu bikomeje kuba ibindi ahubwo. Na Colonel wa Angola nawe aherutse kwicwa tayari. So ngayo nguko rero nibyo bihari. Hanyuma reka twerekeze ku kubabwira iki, kubabwira yuko witwa Jean-Luc Habyarimana arimo aragerageza mu by'ukuri ngo kwinjira muri aka gakino k'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse akaba kugeza kuri ubu ngubu Kinshasa ndetse na Gitega barashaka kumwicaza mu rugwiro. Ntabwo bizamukundira, ntabwo byabahira, ahantu hameneka amaraso menshi cyane. Amakuru yizewe aragaragaza yuko bavuze bati nidukoresha izina FDLR rifite icyasha ntabwo biri bukunde, ahubwo FDLR turaza kuyita izina rya FCLL. Hanyuma kandi mu by'ukuri tugushakire n'ingufu izo arizo zose zigufasha mu by'ukuri ko wagira gute washoza intambara ku Rwanda. Uyu mugabo rero kugeza kuri ubu ngubu tayari nibyo bintu bihari, ndetse nibyo bintu kugeza kuri ubu ngubu birimo kuvugwa cyane kurenza ibindi. Uyu yitwa Jean-Luc Habyarimana, akaba ari umuhungu uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Namahitamo ngo nimero ya mbere ya Felix Tshisekedi kuba mu by'ukuri yamufasha gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu mugabo Tshisekedi koko barabona yakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda tutabeshyanyije koko. Marite Fayulu nawe kuzamo se Tshisekedi banze kugira ko kandi Tshisekedi bafite ubushobozi. Musivire mu rutupu niba ari hajye bavuga musivire civile rutupu cyangwa ngo yaba ari tupu biba bivuze ngo ni zero nyine. Civile tupu niba ari civile tupu ugakuraho abasirikare. Civilian tupu ni Giswahili. So kugeza kuri ubu ngubu rero ngaye nguko niko ibintu bimeze kugeza amakingo ya, ndetse amakuru akagaragaza ko Kinshasa barimo kugenda bazamurira izina ry'uyu muhungu bagerageza kumuzana ku ruhando mpuzamahanga. Barimo no kugenda bamuhuza n'abandi bantu ngo bakomeye ku isi. Urugero abanyakinshasa ubwabo barimo gutangaza yuko ngo uyu mugabo yawe agiye guhura nande na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, bakagira ibiganiro byinshi baganira cyane cyane mu kumufata akaboko muri politike ye yinjiyemo mu minsi ishize, ariko ubu none akaba agiye kwinjiramo neza, aza no ku rugamba hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi cyase muri Kongo. Ubufaransa burashaka kumufasha. Dore ko na nyina ari hwabo. Nyina ni haba. Hanyuma ikindi kintu nuko n'abazarendo n'imbogina kure ngo bagomba nabo kuza he na FDLR bagomba kwihuriza muri uwo mutwe w'abarwanisha imbunda. Ndetse ubu muri formation cyangwa se muri ku nama zera nama za mu gitondo bagira abasirikare, niba ari bitamaduni, niba ari ibiki, niba ari icyo bita kuri foreign, barimo kubabwira bati mumenye neza yuko intambara tugomba kurwana paka twinjiye mu Rwanda i Kigali. Tayari wazarendo buno nibyo zirimo kuvugana za FARDC n'iki byose, ariko se bazanyurahe kireka nibanyura mu kindi gice kitari uburasirazuba hari bwa hano muri Kongo, ngo bagiye kubanza kwambura ibice M23 ifite by'umwihariko babifate. Niba barakubifata ngo babone kujya bagira gute bagaba ibitero ku Rwanda, barasa mu Rwanda. Hanyuma si ibingiyo M23 bari gufata bazabibambura ryari, bazongera kubibambura ryari? Nk'aha ngaha tumaze kuvuga bagize gutya bigaruriyeho za Warikare hehe hose, bazagera Goma ryari, bazagera Uvira ryari? Ni ukuvuga ngo batangiye kugira ubwoba gutekereza kabiri, ariko mu minsi ishize aho bari benda kugera Rubaya bari bafizanye ka Murare, ari nabwo bari no kubivuga cyane. Reka dutegereze turebe ibiza kugira gute kubabaho, cyangwa se niba bari buze kugira gute kubikora. Ni kwa kundi bajya avuga ngo imihini ruhira umyuko. Abangaba bari kurura Kisekedi baririra yicururiza amabuye yubaka yo mu mahanga agira ate yigwizaho imitungo, bo bari gushirira hano muri Kongo. Imihini iruhira imyuko yampaye. Imihini iruhira imyuko. So ngibyo niyo makuru twavuga ko agezweho muri uyu mugoroba.
rwose ntekereza ko rwose ariyo makuru twababwira. Ariko hagati aho umutwe wa Red Tabara nawo wanyemeje ibyo Muyaya agereka ku Rwanda. Umutwe wa Red Tabara w'Abarundi urwanya leta y'u Burundi ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo wanyemoje ibyavuzwe na Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya, avuga ko uyu mutwe washinzwe ushyigikiwe n'u Rwanda. Uyu mutwe uvuga ko ubwo Patrick Muyaya yari muri kaminuza ya St Paul Ottawa muri Canada kwa 25 Gashyantare umwaka 2026 yavuze ko Red Tabara ishyigikiwe n'u Rwanda kandi mu by'ukuri ari ibinyoma. Muyaya yagize ati kubera ko muvuze amateka birashoboka ko ari ngombwa kwibutsa ko buri wese ko abanyamulenge batuye mu misozi miremire ya Haut Plateau batigeze na rimwe nk'umuryango mugari b'abafatanyabikorwa b'u Rwanda, ahubwo kuva mu 1996 ndetse na mbere yaho gato abanyarwanda nibo bazanye umutwe wa Red Tabara mu misozi miremire yo mu burasirazuba bwa Kongo, umutwe w'inyeshyamba ushaka guheruka ubutegetsi bw'u Burundi. Itangazo uyu mutwe wasohoye kuri uyu wa kabiri tariki 3 uyu munsi rwose y'ukwezi kwa gatatu umwaka 2026 niryo mubyo rikagira riti nyamara mu 1996 umutwe wa Red Tabara Resistance pour un tas de droit bisomye neza nibyo Resistance pour un tas de droit ntiwari wabaho washinzwe mu ntangiriro z'umwaka 2011. Uku kutamenya cyangwa urujijo rushobora kuba rwashyizweho nkana n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, bikaba ari ugusubiramo inkuru z'ibinyoma zakwirakwijwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD shyaka riri ku butegetsi mu Burundi bugamije kumvikanisha ko Red Tabara ishyikiwe n'u Rwanda. Uyu mutwe ukomeza uvuga ko ibi ntaho bihuriye n'ukuri muri iryo tangazo uti ariko abakwirakwiza iyi nkuru bazi neza ko bakora icyaha gikomeye ku baturage ba Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no ku batuye mu karere k'ibiyaga bigari. Kugira nibura mu by'ukuri amakuru y'ukuri ku cyo Red Tabara ari cyo byafasha kwirinda amakosa mu gusesengura iki kibazo cya Kongo, amakosa atuma ikibazo kirushaho gukomera mu by'ukuri. Iri tangazo rikomeza rivuga ko umuntu uri ku rwego nk'urwa Muyaya mu buyobozi bwa RDC avuga ko arimo gutanga isomo ry'amateka ku baturage be ku byerekeye amakimbirane ari mu burasirazuba bw'iki gihugu. Hari impamvu yakwibaza ndetse biteye impungenge, ari impamvu yo kwibazwa ndetse biteye impungenge ku buryo ubutegetsi bwa Kinshasa busobanukiwe n'imiterere nyayo y'ayo makimbirane. Red Tabara ivuga ko ubutegetsi ishaka guhirika ari ubwa CNDD-FDD bwagiyeho mu 2005 ngo ni ubutegetsi bw'igitugu bwambuye abaturage uburenganzira bari barahawe n'amasezerano ya Arusha 2000 yasinywe ku bufasha bw'imiryango mpuzamahanga yerekeye uburenganzira bwo kugira Burundi kugendera kuri demokarasi mu by'ukuri bugira amatora yisanzuye anyuze mu mucyo kandi yizewe. Evariste Ndayishimiye Neva Red Tabara nayo irimo irakomanga aho ngaho rwose bya Bujumbura ndetse kugeza kuri ubu ngo barimo kuvuga bati twebwe isaha n'isaha tushobora kuvugutira Neva umuti, ibyo Neva uri kwigira bishobora kukuvugutira umuti ndetse ibintu byongeye kuba bibi mw'abantu mwe, aho Burundi kugeza kuri ubu ngo burimo gukoresha ikibuga cy'indege ndetse indege ziri kurasa buriya za Minembwe ziri guturuka i Bujumbura nanone na Kisangani. Uyu mugabo amakuru mfite ariko ngo Ndayishimiye yahawe ubutumwa ko nihagira indege yongera kuzamuka yerekeza muri Kongo mu bice AFC 23 igenzura araza ari buze kugira ibihe bibi. Bamuburiye kenshi ariko ngo banamutegetse gukura ingabo ze mu nuza muri Kongo. Ni ubwa mbere se babikoze ariko si ubwa mbere arumva ugira bya bindi ngamatwa ari mu rupfu ntiyumva se. Nyamuneka ni itangazo rero ryashyizweho umukono na Patrick Nahimana porte parole militaire. Ikindi kintu FDLR wabonye ko nayo yeso itangazo isohorera Uvira iri gushima leta z'umwe za Amerika kuko yahanye u Rwanda nabibonye, ariko amakuru akemeza ko ngaru kujijisha buri abayobozi benshi ba FDLR ngo bari Burundi
ariko si oya kuva ibice byinshi byafatwaho ibisega bahise bahungira i Burundi abayobozi gusa byanashoboka ko bagarutse Uvira kuko Uvira yasubiranye nyine ubutegetsi bwa Kinshasa yasubiranye Uvira ko n'umupaka ntibaherutse kuwufungura ntubyibuka yego umupaka wa Gatumba yego ngayo nguko rero niyo makuru arimo aravugwa cyane ibintu biri kubera hano mu karere kuko umwuka byaramwe ibi bintu biri kubera hano mu karere ko ndi kubona hari icyo biri kugaragaza uretse ko umuntu atarasobanukirwa ngo bimeze bite Irede Tabaro urabizi ko ishinjwa kuba ifashwa n'u Rwanda yego ngo u Rwanda ruyiri inyuma ngo ni bamwe bahunze ngo muri 2000 ngo bashaka guhirika ubutegetsi bwa Nyenicubahiro uriya ntuza Petero Nkurunziza urabyibuka uyu mugabo yakunze kubivuga kenshi cyane yakomeje kubivuga ariko ndabona ibintu biri guhindura isura mu karere ibyitwa ceasefire by'abantu babyibagizwe intambara nibwo igitangira yo wanga Amerika nibyo nakubwira impande zombi bari kuvuga bati dawa ya moto ni moto icyo ni igiswahili yes dawa ya moto ni moto umuti w'umuriro ni umuriro nyine nta kindi cyavura umuriro uvuga ngo amazi ngo iki n'umuriro ku muriro Jenerali Sultani Makenga ati mwiteguye kwirukana buriya butegetsi bw'injiji bw'Kinshasa muriteguye abakomando bashya bati yego afande reka duterebe ikintu kiri bukurikireho mw'abantu mwe ibintu byatangiye guhindura isura umukino ngo ni game on umukino nibwo ugiye gutangira urugamba nibwo rugiye gutangira Dr. Dash ndi kubona amaze gukomanda ngo AFCM 23 yazanye icyo bita amaraso mashya General Makenga aracyariho n'inyeshyamba ntago wapfa kumufatisha uno mugabo umenya ari inyeshyamba wa mugani ngo amaze kugabwaho ibitera gahishye ubutegetsi bwa Kongo bugerageza kumutwara ubuzima ariko byaranze no guhera muri za 2012 2013 ziko babitse Sultani Emmanuel Makenga ko yapfuye iyo nkuru ntayo wigeze kumva narayumvisha nagiye batabyira bavuga ko umugabo yapfuye rero ubundi bye byavuga ko yapfuye none dore umugabo ariho ahubwo ariko nyagasani mana yanjye ko no kuvuga ngo uyu mugabo yigeze kuvuga ngo ururimi rwe ni intambara niko yavuze ngo ma vie c'est la guerre nuko ubuzima bwanjye ubwabwo ni intambara ma vie est une guerre mon éducation est une guerre ishuri ryanjye byo nize ni intambara ma langue est une guerre ururimi rwanjye est une guerre ni intambara mais je respecte la paix ariko nubaha amahoro General Sultani Makenga muri interview mu mwaka wa 2013 aya magambo yarakurikiranye kugeza na n'ubu ntabwo yibagirana ati ubuzima bwanjye ni intambara ibaze icyo kintu aho ubuzima bwawe budefiniswa n'intambara ubuzima bwose nta gihe atabaye mu ntambara ntumbaza amasomo yandi utajya kumbaza shimi ngo cyangwa se iki oya mon éducation est une guerre ntabwo nizi indimi cyangwa se ngo niga ibindi bigiye bitandukanye ntabwo nizi ubuganga ishuri ryanjye ni iki ni intambara kandi koko ntabwo abeshya uyu mugabo yinjiye mu gisirikare ku myaka 10 n'ingahe gusa amateka menya ari 16 niba ntibeshya 18 araho ni 16 yego nibyo so reka dutegereze turebe rero uko biri buse kurangira ariko igihe hari cyo mw'abantu mwe General Sultani Makenga nadapfa Tshisekedi arapfa nicyo bishatse kuvuga kandi nicyo bishatse kuvuga kuko AFCM 23 ntago igisinziriye yabonye yuko no mu bayobozi bakuru bashobora kubarahamo umuntu kandi AFCM 23 irabizi neza yuko mu by'ukuri igipimo cya mbere ku butegetsi bwa Kinshasa ni umutwe we bashaka nawe byanze bikunze
yamaze gufata ingamba z'uko na Tshisekedi agomba kuba igipimo cya mbere, utanga undi aramwica. Icyifuzwa ni amahoro mu by'ukuri mu karere k'ibiyaga bigari, ariko biri kugenda binanirana. Amahoro niyo yakwifujwe kuko intambara yangiza byinshi cyane, nubwo hari ibyo ikemura nanone, ariko yangiza byinshi nanone. Rero mu gihe byakemurwa biciye mu mahoro, nibwo abantu bose baba bari mu nyungu, bitarendiye gukemuka ari uko byatwaye ubuzima, kuko intambara baravuga ngo ni inzira y'urupfu. Inzira y'urupfu iganisha ku mahoro. Nuko nareshyaga. Yes, reka dushimira abari badukurikiye kandi bakomeze kugira ibihe byiza, bakomeze kugubwa neza, bakora subscribe, share na comment. Ibi biganiro byacu kugira ngo bijye bigera kure, ni inkunga ikomeye cyane, tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Israel yawe nabonye bayimereye nabi. Ntago ari yanjye, ntabwo uri ku ruhande rwa Israel ngewe. No. Israel na Amerika bari kwiyenza. Hari ukuntu isi yashize. Yaba Iran yangiriraga guke kuva na kera nahoze nkubwa ko mpagaze ku ruhande rwa Iran. Yaba Iran yangiriraga guke kabomora koko. Mu minsi yashize hari ukuntu abantu babigiraga mu madini. Usanga abakristo bari ku ruhande rwa Israel wenda rimwe na rimwe buhumye.